मिग वनुगो सुरट बज्र लासा ल्यावको बाखा या लियोदनीको बाखा ठाउँ बन्टेना गो बाखा ठड्डो नेने बाखा सुरट बज्र लासा ल्याव बखौं ज्याव म सुरट बज्र गुर्जो आ जिटा ठौ ज्ञान काइने ढका सीका तुरन्त ठयो रूप या मन्त्र सार्न याना वो राक्षस रूपी लामा गुरु चिना बिगो गुफायुको पले सोचका टगो लो छपट टुटी गुफा दुन्चंगो लो फाटा ठिक कया मेग टुटी पाटना टगो लोटे मुइक पेंका लो एट पर्वतीय कुए कोफना छोटा लामा गुरु ठटे पाटना बियाना मोजुसियाले झन्ट पिकिया आ ठैट मसासे टोटिए मुखो ढका भयंकर मछम अजिंगरीको रूप कया वो पाले दुन्वावना सुरट बज्रट न्याना स्याट ठिक याटा ठुगो अवस्था जुसेले सुरट बज्र गुर्जुन छेन मात्र है गुहेश्वरी देवीको आराधना ना अनि गुहेश्वरी देवी प्रकर जुइका काल गुहेश्वरी देवी प्रकर जुसेले वइको खर्ग कया ठट प्राण काट वम अजिंगरेट खर्ग पिको न्याको याना ठम ट्वाटलाको टुक्रा टुक्रा फुको अन्य नटु गुफा दुने पाठन थे ठना तयाबिला ठठिया व अजिंगर अन्य सिद्ध जुयावन ठुगो प्रकार ठम इखो क्रोध विवाद यानको कारण ठोल्लामा गुरु सिद्ध जुयावसेले व लेपठ गन जन्म कावनी व मेगो भविष्य ख छुन कनाठक मफट लास दे चलन अनुसार प्रमुख लामा गुरुपि सी न्यव है ठम ज्ञान सीका जिमेगु जन्मे ठन गामे ठन कुलेस जन्म कावनी जुल छिमसन लिप अनुसन्धान याना सोवा टका टया ठगेको जुयाचुन तर ठोल लामा गुरु सर्पे रूप कया चोमले स्नावनी मागले ठयको भविष्यवाणी सुन याना ठकी मफट बरु अन लामा गुरु ठट स्नावंग खबर सिसेले अन्यको नियम अनुसार मेमे लामा गुरु स्थापना याता आठो नौम लामा गुरु व सुरट बज्र खना महिना चोपी मेपी लामा भारदाट मिले जुया ठो सुरट बज्र त कनेयको चाने जना चोपला श्यामाली हेगो गोसा गोल ठुके सुरट बज्र यागो भक्तिना चोपी लामा टवया कने छपिनको प्राण हत्या यागो गोसा गोयाटे गोल उकिन छपि तुरन्ते प्राण बचाया लागि नेपाली ल्याम बियाउ गठा होला एमसा ताव खन्जना सुरट बज्र न आठन चुना भिजी मक्त टका ठुका चाचाए लास दे टोटा बिसु होला बिसु व चाय रात्रे ब्रह्मपुत्र नदीको किनारा छन अझको अगार खुसी चानेसिको इले डुङ्गा चुना तरे जुइगे अत्य ज्ञानपु खख तर छटिया भयमकाश अञ्चम डुङ्गा चले यमी माजिया त का जिता खुसी पारना बिरुका जेना चोमेस्ट ठना थाल तर अफसोस वो माजि थाल जि डुङ्गा चलेना नदी पारेना न बिमफु डुङ्गा न बिमफु छारा आसा जिता हुकुम या ठजा वया चंगडो माजेको खन्जना आठै पखे जिता पारना बिमुक्त टका सीका वज्र योगिनी यागो सुटियाना अन्य छौ गाठा डेका ठम न्य याटेको गालाया आकाशे ठसया वज्रयान मि यागो सुटि वायगो सूर्य म्याला टा ठाटा खुसिना होला खुसियाको ओफपाखे पारे ठेनी थे चोमले वया सुटियाको रचना याना सिरल ठुके लामा गुरु न सीका आकना व मन्त्रीको बल व डुङ्गा ठ्यान लाया यंको गा भटी च ठपाखे सालाकाल गाठट ल्याउन टेंगो खना हाक्न सुरट बज्र वया सुटियाको सिमुरनीको हाक्न ठुरुवा टना म्याला यंको बले गा हाक्न ठगो दिसपके सुया खुसी पाकी न्यावना किनारे ठंकावन ओगो बक्ते सुरट बज्र गुर्जो टिनिया भूमिस लाकावन ठटे खुसी पार जे टिनिवा अन बज्रयोगनी दर्शन बिया सिद्धकया छे ल्यावल लामा त्यसमा अझ वटा लिहगो ख तर वज्रयोगिनी रचना टगो प्रभाव व लियो हपि सक्छ टचक वावैगो पोवैगो गोफे वैगो इत्यादि याना न्यनी वनि मुफेक काल जिका ल्याउनी माका बिल अनिल छपके सुया व बल्ल बल्ल सुरट बज्र ठाउ छे टचबाल पाके ठंका होला अन वयाना वटा गन सुख शान्ति दत लामटेसा नपे सुरट बज्र सी टुंकर टयगो छौ जाली पौ छया हयाटे टुंगो ज्याचन सुरट बज्र मन्ट टयगो पौ छेनवा वइगो नाम काज क्रिया यागो जान सिरे काटे छार आशा नापेपी मनु टस पट्यान याक्न याइगो ज्याचन सुरट बज्र छे ठंका ठक्क सोबले वइ छे पिने संयोग नेनवा बिटा ठिकै नाचुङ ज्याचन सुरट बज्र गुर्जो पिनस छटा अलग चुना अन छुज्याचुङ टका छम सुरट बज्रे त ममुसु मनु के निना सोबले ख सुरट बज्र गुर्जो नेनवा बियाचुङ का टकाली सबिल ठ्याक बिचायना सोबले न सुरट बज्र सिट टया ढंगो छे हाना द्वावनीको पटिचा समाज मोलोरका मटिटया आजि नापैम गुरु शान्तिकर अम्बा जुठा वनि का अन सरासर स्वयंबी वना शान्तिफुली द्वावन अन लक्षित लटेटी चुन न शान्तिकर गुरु व नापला मुफुसेले वो ठ्या टोटा हाक्न गुहेश्वरी स्थानीय वना अन्य लिन जुया चुन थो बाखाइ बारे ठन मेउ छटवाच तनाटो खण्डो गो ठड्डो सुरट बज्र गुर्जो व लामा गुरु निमेष अन्तिम भिनन्द जुगो ठ्या लासा सल गया 2-3 घण्टा तापक चंग छौ पर्वती चुएला वो पर्वती ना खिखापाको टाइगो ज्याचन वो खिखापाको टाठा चुए ठाउन त टस्कै टसवागो ल 200-300 फिट त पारेना उनी माग ज्याचन
अन्चुए लुयको कापी दिन छगो गुफा डुगु जुयाचन ओ गुफा दिन द्वावनि बले टरंगो चकंगो ठा छौना डुगु जुयाचन ओ ठासे निकटको बनावे नंक म यिन्डिया यामा श्री सागर साउई टापु कोठा अन दुनि चकंगो ठासे टटट्यागो लुयको ठा पेठा न्याठा ठना टगु दयाचन ओ सुरत बज्र अजिंगर साना ठना टगु सर्प सिद्ध जुयावंगो वया खर गाटाई वो चकंगो ठासना हाक्ना टस्का काट्टो कागज छौ पच तापकटको वना सुएबले हाक्ना छटा चिक्च ढंगो चकंगो ठ्या छौना डुगु याचन अन ल लुयाव याचुंगो भुंगा छ ठ्या जाव ठ्या छौना दयाचन वो ठासा ठिक्क छि नेपालले गुयेश्वरी गाले गजको बास वइ ख अजगुया बास वयाचुंगो डुटकाना तयादल सार अन डेगु पि नेपाल मिटेस ठ्वा एला गुयेश्वरी छाइठे छाइगुली जुइमा दयाटक डुके वो लामा गुरु अजिंगरी रूप कया वो गुफा ड्वा वसेले ठोया ठासे गुयेश्वरी प्रकर ज्या सुरत बज्र त खर्ग सिद्धि बिउ गठाई हाकना वो गुफा होट ड्वा वनि व लोटे पोर चिन्ह खण्डो कोइ कुर्के छोगो लोटे पोर चिन्ह आटक सिडनी ढेगो सागर जे टाफो ख नाचा बखने कनाट अठे सुरत बज्र लोटे ठिक कया पेंका छोगो पोर चिन्ह वहे जुइमा नाप नापे पे तान्तिक गुरुपिन्छ लाटो बा टुटी जक चिन्ह तया ठको मेमे ठाना यक्को खण्डो ठोला सिद्धि रिद्धि यागो हे जक प्रकार ख ठुकेको रसी ठौकने बैगा निक युवा लुकटा ठा ठाकुई उली चे बखा ठुले बखा टाक गुली